Reka tugiye kuri Ibrahima Konate. Uyu nanga ashobora gusohoka mu ikipe ya Liverpool nubwo ari mu ikipe y'u Bufaransa izakina igikombe cy'isi. Amasezerano yararangiye. Ibrahima Konate kontra ye irarangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Nibwo kontra ye irangira muri ekipe ya Liverpool. Ibrahima Konate yageze muri Liverpool kuri miliyoni zikabakaba 35 ava muri Leipzig mu 2021. Kuva ubwo kugera ubu yarakiri kuri kontra yinjiriyeho kuva 2021 yarakiri kuri kontra yinjiriyeho y'ibihumbi 80 buri cyumweru. Ibrahima Konate yaramaze gukina Liverpool match 183 ayitsindira ibitego 7 atanga imipira 4 ivamo ibitego. Yatwaye Premier League, yatwaye FA Cup, yatwaye League Cup. Abantu bari kwibaza Ibrahima Konate ni iki apfuye na Liverpool. Ibrahima Konate yabwiye Liverpool ko mbere na mbere atishimiye kuba baramuretse akarinda hagera mu mwaka wa nyuma akaba ari bwo bamuganiriza kubijyanye n'amasezerano mashya. Aravuga se mu myaka 4 nari maze muri Liverpool mu byukuri ntago mwabonaga agaciro kanjye ku buryo nyiri kuri kontra ninjiriyeho ntago nari umukinnyi w'ingenzi muri Liverpool ko nari umukinnyi ubanzamo. Arahubwira ati rero bityo kubera ko mwategereje nkinjira mu mwaka wa nyuma na kontra yanjye igomba kubahenda kuko andi ma equipe arimo arampropose amafaranga meza mu gihe n'abanyagiriye mu buntu. Arababwira ati mwuzuze ibihumbi 200 buri cyumweru mu nkure ku 80 mu kire ku 200. Numva no gukubirwa kenshi. Liverpool yavuga ati iyo range y'umushahara ntago tubona aka kanya rwose twayiguhereza. Iyo range abakinnyi bayifite muri Liverpool burya si benshi. Yari Mohamed Sarugiye, yarawa Virgil van Dijk, Alisson Becker yegera, ariko abandi bari hasi yayo. Ibrahima Konate arababwira ati we jewe rwose bijyanye n'andi ma equipe cyari manganiriza ni ibihumbi 200 buri cyumweru. Kuri police ya Liverpool, Richard Hughes na Michael Edwards basanga rwose izo terms ntago bari buzigemo. Baramubwira ati ubwo ni ibyo ngibyo, barakomeza baraganira barahenda 100% byarangiye. Rero ku munsi w'ejo inkuru ibaye kimomo ko Ibrahima Konate kumvikana na Liverpool barinze bagera ku munota wa nyuma bidakunze. Amakipe arimo Real Madrid, amakipe arimo Bayern Munich, amakipe arimo Chelsea n'amakipe yandi arimo nka Paris Saint-Germain n'amakipe yatangiye kumuvugwaho ko yamwifuza nk'umuntu ubonetse ku isoko. Ari umudefenseur uri muri prime imyaka 27 aracyari muto, wamubonera ubuntu cyane ngo umukinnyi uboneye ubuntu kumuha umushahara yifuza. Ari umukinnyi ikipe y'u Bufaransa ntacyo bitwaye. Ariko icyatunguye abantu Ruvuyanga kugenda kwa Konate byibukije abantu Liverpool uburyo imaze igihe kinini ikorera mu bihombo. Abakinnyi benshi bagendeye ubuntu muri no myaka ya vuba hangaha ku buryo bakoze imibare basanga Liverpool yibigenza neza yiba yarakoze amatiming meza mu gusohora bano bakinnyi yakabaye nibura yarakusanyijemo miliyoni zikabakaba 120. Kavuga ati Liverpool ko nataragiye yari umukinnyi w'igiciro nibura cya miliyoni zikabakaba 50. Amakipe yari yemeye gutanga miliyoni 50 agifite umwaka umwe barabyanga. Mohamed Salah Mahrous Gari agendeye ubuntu, yari umukinnyi babona mu mafaranga atari make muri Saudi Pro. Andy Robertson ashobora kujya muri Tottenham ku buntu. Trent Alexander-Arnold nawe bisa nkabyo yagiye muri Real Madrid ku buntu nubwo bumvikanye kugira ngo azakareba gatanga miliyoni 10, ariko Trent Alexander-Arnold ntago ari umukinnyi w'agaciro ka miliyoni 10. Roberto Firmino yagendeye ubuntu, Naby Deko Keita yagendeye ubuntu, Alex Oxlade-Chamberlain yagendeye ubuntu, James Milner yagendeye ubuntu, Divock Origi, Loris Karius, Gini Wijnaldum, Adam Lallana, Nathaniel Clyne, even na Virgil van Dijk ni badacunga neza zagendera ubuntu. Baravuga ati rero Liverpool aba bantu bose bagiye kuva 2020 ntago bakoze deal nzima, ntago kandi basabwa bategetswe kubasimbuza bashoye amafaranga menshi nka zira miliyoni zikabakaba 450 bashoye muri mercato y'umwaka ushize. Bakaba at least bano bakinnyi baragiye babakuraho udufaranga ku buryo byakabaye birimo biborohera, ku buryo iyi nesheke John W Henry nyiri Liverpool rwose biteganijwe ko agomba kubaza Richard Hughes na sporting director
na Michael Edwards nka CEO w'ikipe ya Liverpool abwira ati kuki abo bakinnyi twashoye amafaranga atari make kuki barimo bagendera ubuntu what's happening n'ubushobozi bwabuze kuki dufite ubushobozi bwo gushora miliyoni 460 ku isoko ni gute tutarimo tunoza uburyo dushobora gusora bano bakinnyi mu buryo bunyuze mu mucyo tukababonaho amafaranga so ni ikintu biteganijwe ko Richard Hughes na Michael Edwards bagomba kunoza ku buryo abakinnyi bari muri prime bagifite ibyo gutanga mu equipe meza badagomba kugendera ubuntu kubava muri equipe ya Liverpool ariko kuri Konate bisanze amazi yararenze inkombe bisanga Konate ari muri position iri strong mu biganiro ikomeye ko yarasigaje umwaka umwe birangira Konate ababwiye ati mwuzuze ibyo nifuza bitabaye ibyo hari andi ma equipe azabimereza. Yego mbere yuko twinjira muri UEFA Champions League Nepo yarimo kubidukusanyiriza kugira ngo tuzaganira iyi final Mourinho kera kabaye